Amankado you be a on pese or you autocratic man. Hwe papa na enra ofre ye say upi peace between me and Amankado no. Me pa chaw. The peace is overruled. Peace na also pama me of Amankado o pese yen settle na yen settle peace no. The peace is overruled. The entire me say peace no aye overrule and say Amankado abaye video abe respond me appear biblical. Me patcho bolavo no so no masate a report the bolavo no so ofa aman nipa na wo pi alo na wo soma no say o me frɛ me no enra o frɛ me and any 3 days o frɛ me enra oba me show so be frɛ me tienie the peace is overruled until say ofa aman me hunu say wasesa ejai ema bullying until say be hunu say wasesa ejai baby love ntokwa na woni ne kono ntokwa hu a woni baby love e kono until say me hu say wasesa no the peace is overruled. We need to tell you the truth. I am not fighting with you. I am pointing the truth to you. I am speaking the truth to you. Ntokwa woni baby love e kono emfaso be pa na wo so ofa baby love waye wo dai sister no wo kuno sister baby love ni kuru ba social media no so betie de ekoso and to put yourself in the shoes of baby love. It is always say be man nya wo be ma okuta akokoduru a ubegu na wale ubegu sister na wale. Why are you doing that? What na social media so of Amankado? What na social media for how many years? What the media no so for how many years offer? Me bra. Se emre bia atwam me bra Michael ka che me se opeso de Amankado court on my behalf. Mama de kwa na mfa na nko. Me bra Michael sofo osu bempa enimu no. Sofo osu bempa ne kasae. Ono na sofo osu bempa friend ne kasae e ma wona me so me kasae. Ene na me kasa asem osi a kire mo. Me bra Michael e na sofo osu bempa adu ba achi. Matata omu nyina ne me bra kasa. Omo ne me bra Michael US omo ne kasa. Woman no mne kasa ya ne me kasa ya na niema ya twitwa niema so ti bra Michael Nyakopo inshira mi yankasa me bra panyin no o US am woni Amankado papa but why na adwene say no se me makasa me wonfa Amankado nkokoto onfa de nkokoto ka Amankado ka beti wakwa kugina koto e wo US na me ka kire number no e wa number no e no wo e no da ayina se no video na se no de 33 edini ya Emmanuel Apia media pini ewo etimatwere ho mombo ai mombo ewo nti ubu ya Emmanuel Apia mama nyame hira ya Emmanuel Apia yes ti me bra Mike ya say wo hwe de ma ekoso na metumi agina ni mu obepem sa abre nti na wo say otimi be cheme sa sika no ene wo de surprise me enra nyame hira me bra Mike wono ena memi di nachi no person kwade Amankado kokko gina court e wo US Amankado se me metan Amankado se me pese ka me de woni nipa of frame sesi a wo so firi America ba no nipa of frame sesi wo so firi America ba no wono ayi tama na ye president e fa ne say Obama ye president ye invite no e ma ne ko me di ni pictures na baba be go wo ye di pakese wono na organize disable for organize disable a omo Ghana ha e de omo nyina ko US e ball Olympics game sabe omo di dem o ye ni paketwa wonim wo se bibi e na wo frame sesi asel sofo maba obe wo Ghana na enra me behwe wo video na Amankado sesei o sofo se me bo Amankado history akyere e wo US wo mo a wan hwe ya owure be ho amabra no owure ebe ho amabra no onye happy man eno na me ka kyere of aman se offer these are the things ya wo ya e ma wonye happy man sa ema bullying of a jai me ka wo ya of Amankado se metan me ka wo ya of say me mpenasem me ka wo ya of say me ye betrayer intimi tu fu aka kyere se menua ade we de wo be konsohwem ade we e de wo be ko problem enti jai ema bullying why ema bullying from since 19 ho
hwe ekwan a wode sister tulip efa so hwe ekwan a wode tulip fa so kotere nkwan ene ayi a eba social media so nyina no eyamanka do eyewo na wode bule tulip ehun ene ma ebegu abonten nyina no eyewo amanka do na wode sai wo share ayi account achi foforo bi achi na wode ye ofa yaka we kire wa yaka bon ya kire yaka we kire wa yedidi watem yaka we kire wa yagu wani mase yaka we kire wa enti yetan we are helping you enti engosi da ben wofa wo be court akokort meko so aka kire se wofa social media re dia obeye wo amon fire wo ba o court no a busa won say woni wo na ekọ when you are going to court are you going with them into one more ye amon fire offer o court no a aya wo mudi wachi no wo say omo a na wo mo ye emrante hene fire ngege emrante hene fire natina emrante hene fire natina emrante hene fire ngege emrante hene fire tutujagu eduru time emrante hene court no wo of amanka do kwa wo yi dance ni kwa wo yiri man ohunu wiase wo kura na wo yi dance ni no wo yi ni man wo court dem enu ntina wo frɛ no na onfa no de ntia of amanka do wo frɛ mrante hene na onfa no ena maka kire no mrante hene ne miakasa de ntia wo frɛ na onfa no se sika ye gye emrante hene no ayi damage ya ye twa mrante hene de ma tutujagu no of amanka do say na wo betu ama no. How much are you going to pay for emrante hene? Of amibusa wo, how much are you going to pay for emrante hene? Ye kan we tsewa wo so wonte ase. Se baby love abusuafo, baby love kun, baby love adofo. The way o money esi abre no. Of aman se o mutam wo du kogina court a. Se na besi aka wasem. Wo de wo wiase abaye no, wo de ane se wo be ye adwuma e pesika e di tua court base. E wiase abaye na amanka do. Would you say over here, Juma, so be Pesica, and your monk of war ever court? Offer, wake up with your thinking brains. Now, we say appear biblica, may count sasem. Wake up with your thinking brains. And then, a man say one foul call Bill, a man say one foul call Bill, say a be a letter, and a be or better than I don't know. Say later emrante hene be sesa na adwene dia I can't tell but enai ameno kasai emrante hene wagege ne kokodo so wagege ne okoko so akoja ne subenani wagege emrante hene e wokoko so ofamanka do wakoja ne subenani. It is very painful, it is very sad. When are you going to stop all this bullying issue? And you are still doing it. Now wakwakofa yenu aba Tina, my daughter, my daughter Tina. Wakofa the pictures. Would have good social media. And I would be bullying. Setina enya kwan eba US ya. Otamu ko jina court wa. Amanka do obeka wasam say. Aman obeka wasam say. She picture akofa ya wo di picture na beto say eye baby love. She picture akofa beto say wo di picture na beto say eye baby love. E dia ben na sisa ne dia yewo. Bone ben na sisa ne dia yewo. Picture enye di picture. Picture enye ni picture obi ne yire akontokwa. Ama nipa na abono. Ama na nimu nyina muamua. Na ya postu ade na betu social media edi tu emema fo se emema yenya ema bro emema ma yemfa yensa enhwe ema se yabufuo basa de ekwa no a yento yebo ase ye di picture ne betu wonom for that wako fasa picture no edi bebule baby love. Amanka do, when are you going to stop all this nonsense? When are you going to stop all this nonsense? Sa bullying ene ne wujina court say nyame amamu say pe wobedam because sika ya beje won wunye sika ntua
because already krano 21,000 ɛda wo so. Already 21,000 ɛda wo so. Wuntua nwie. Bolave no so share video no. Bolave no so share video no. Already no of amine 21,000 ɛda wo so wuntua nwie. Over when no kura sema ye ka kire wa wonte ase na wo say apia time. Apia mpemasem. Apia ye betrayer. Yes, chira kanokre na de akire wo fa. Amankrado ye kanokre no ene de akire wo. Enne emrante hene. Wadi wachi ama wagigye no wo kokko so akogya ne subenani. Sese hwe eka wo de abeto ayi so emrante hene so. Hwe eka kese a wo de abeto emrante hene so. Enka wotene ba bi o. Emrante hene oni ngege na woni ni problem. Na wani Kwadwesibo any problem. Na wani Tutujegu any problem. Wo ntokwa wo bekoma awo no. Hwe ba bi de na kwakwa wie. Emrante hene na wani agra any problem. Already oba be ye the program. Na waye analysis. Na wa church wakana adwene. Na it was so fantastic. People were following him. People were listening to Emrante hene. Na yetie Emrante hene. Emrante hene de ho bebo wo pe. Ene odi ne ho wura ntokwam. Emrante hene de ho bebo wo amanka do pepepe. Ene wo start ntokwa. Ene akọwie ne court. Akọwie ne court obi bia wo de ho bebo wo amanka do bia no finally na akọwie ne court. Ene agra de gina court no. Ni nyina ya wo amanka do. Ni nyina ya wo amanka do. Ene agra court wo twa nyina e fa ne kase emu 80% e ya wo amanka do. Me fight ya ma no. Me fight ya ma we. Me kontokwa ma we. Me fight ya ma we. Sofu wo wusu bempa. Enka wonko court da. Sofu wo wusu bempa. Enka onko demu da. Sofu wo wusu bempa court wo ye nyina wo ye ene nem wo kokoda mu nyina eye engege ene Kwadwesibo. Kwadwesibo sofu wo wusu bempa. Ne court wo ye ene nem wo kokoda mu no eye mu the same sankofu we ya. The same group. Bullying group of company. Bullying group. Bullying group of company. Ne wi asem sempere for ka asem bi ampa o me se aboa mokua se wo de ne yankatekwan a na wo kɔ ne dim ne kore pa enne amankrado wa kire se wo ya mokua aye de wa yankatekwan enne wasa kwakɔ follow sa engege wasa kwɔtwe engege ene Kwadwesibo asa bata ho biem ama se wo gina ntɔkwako ano wo gina court ko ano offer. When are you going to so enti wo mana wo ba wo de wo mba wi ase no offer wadwuma wo ye sika wunya no untumi mfanye biribi emfa nto ema wo nkirima no wuri tua court edi tua ma lawyers utua ma lawyers na utua bi esoso de mai wonko court nkodi nkunim da wo ka cha meme se court ameme kɔ no emu de na meme ayi court be na amanka do wakɔ a wadi nkunim hwɛ ekwan a wode sister we fan adwoa yanki fa so oba wankasa wafrɛ no ede na kɔ hotel ene no akwakwakɔ ye de bobaye uwie ya wo se na se bon na wo de sister ya betra social media na wo ku sister na ni mu ase ewi a kire no sister yi tamu ko gina court of amanka do ekosi sei ade na wo de wo to onye si e ma so na wo bule ma we bule mema. Why are you doing that? Especially a man bullying women. Abra wabada wachi. Ala na wonfa we na wada wachi no wabada wada wachi no wonfa the picture emeto abontene na wonfa mbule. We obi a we are arrogant and Rebecca can say am I is an arrogant person. We je as wa wunie. Oba Ghana
me hwe wo jeans na hye wo as Togo for jeans on say wo hu me police station on the way wo si hu me na wo si po wo si wo ba Ghana wo si me police station wo a wakotena America for so many years wo si me a me te Ghana hanom no so on dresses e nyie ni na edisi aye afa na wo buta say nti sofo apia nti woni he nti apia bibi kan nti say woni he na wankasa wo gina na wo ka hwe jeans try say wo jeans try as Togo and then Togo sa Togo no samana ma fo no mo Ghana ha no hwe atade na say wo shiny as 34 disco light you tama na ekọ disco no na ya shiny wa hye we wu firi America ba na wa hye Togo for jeans a hye shiny we agu jeans ne so dia be gina police station amankrado so hu dresses ya biblical me de be gina ho on atade ya atade papa Versace Louis Vuitton Dio on atade na hye me me de ba court me de ba police station so what na hye me afena buza say enti we ni apia no hey sa apia de say woni so why shock sa shock you on say me surprise you say na why shock but what social media na budi ni paratem a na hu nipa no a na wudi ni paratem eso woni bo me so face to face no amanka do so hu woni bo me so face no so hu difference hwe wo a wo tena America for so many years hwe wo ya bia wo de ba police station hwe mpabo na hye wo hwe kambu bia na hye wo sa kambu we se me ka tero ye de kwa afuo mu se sa kambu na hye wo na de ba police station no enye kambu a ye hye de bo life for Ghana ha wo se ye de kwa afuo mu ayen kuku afuo mu kambu na hye ba police station no me ka tero straight sa kambu na hye wo na hwe na woni mpabo a hwe babo kwa egu ya Louis Vuitton kwa egu ya kwa me fa nhye Louis Vuitton papa na egu ya no me fa nhye kambu papa me ka mu nyina bigum ogo shek sa kambu we se tetefo omom kotwa ayi pamwa tepa ayi omom twa be wonwuram sa kambu na hye wona odi bejan kokoti sa no ofa ma me ka to sa kambu no woni ba bia de ko twa be ye de ko abetwa pati wase sa kambu we se wo kambu se de wo ko ayi wudi papa chi akokotwa be sa ta wo to kambu we se ta wo to kambu we na wase we se obi a wo firi America ba a wo be dress kama me ehun se wo firi America ba America boga na wase sa ta wo to kambu we abagira police station wase ene ka hyesere pese kura ene ka wo hu yan ka wo hyesere pese kura ene ka wo ya da kura pe Ghana for sleepers ibi hye ene bai na wase sa ta wo to kambu we ta wo to kambu na se den no ye de kwa afuom na me ka kire wo ye de kwa abetwa wo de sa kambu ni che obi sisi ase pa wo de be kwa afuom wo de be kwa abetwa na wa hye we na wa ayi wa hye sa shani fo atade we sei na wa fu bom sei kapo na wa ye yiri sei ya na wa fu bom sei kapo na me say ti we na te social media didi nkofo atam sa we enema we ene gu social media wo didi nkofo atam sa ewurade nyame ewurade nyakopon na me say enema we ene te social media ewurade nyame emumpa wuti na yese wo ba na fa wo ko abuchire na nka wo se ka wanga sanga ena wo yese ka wo ko abuchire nka wo ko bia ma visa da senye sa ayi sof mami root senye root ena de won ni pipa ebe fa wo ko abuchire ena wo fa man wa ka se wo ko abuchire enka visa ka wunya bi da because we kura wo kwotena abrochire kura ba ye kura no wo dressings kura wo de begina police station wo no kura no e kire say you don't deserve to get a visa to US. You don't deserve to get a visa to US. We ye bia no usu wo de begina police station wo no wo firi America aba no enti wo firi America kura kwotena America be say 10 to 15 years kura ni e na wo de sa dress we say begina police station enti senka imagine say na wuntu kwan a and nka wo Ghana nka what kind of dressings be pa nka be police station. So let us imagine hwe atade e hye wa wo de begina police station hwe wo hu ne wo ye bia a wo de begina police station a wo furu bom kapo se afudi twetwe wo furu ayeyere watade mu se afudi twetwe ana se tikele na wasa hye Togo jeans asaka ho
ene wafuru ayeyire kafo ejina atade no se ayi disco dancing hula la la disco dancing hula la la disco dancing hula la la what says disco for atade we sa atade no fa manka do me catch Ghana ha se wo be sa atade no a dis wo se na anadwo se wunnim na wo ba Ghana na wo se sa atade we se bio awia wa hia wo du police station be sa achew sa atade no ye se na only night anadwo ene ye se ye nhyɛ sa atade we awia wo Ghana ha me hunu America boga wo dress se sebe obi a wo ye pam one tepa America boga pa wo dress se obi a wo ye pam one tepa obi a wo twa be sia kai abaka Ghana aka se nkwase fo ne yegu Ghana ha on na wo fi America ba be hyɛ atade be dress ama ye hu wo dress nsia de ba ya na wa hyɛ sa atade we se obi a wo twa be pam one tepa puto sia kai wahyɛ saa disco dance atade we say ama wafu ayeye de kapo eginam e de ababa be gina ayi police station wo sɔle na wo di baby love atem baby love bɔne bɛde ye busa sɛ baby love no wayɛ wo den sister na ye den ne bɔne ne sɛe ne mfomsoɔ ne sɛe ɛdeɛ na baby love ayɛ ka kyerɛ yɛ na yɛn ka kyerɛ baby love sɛ adeɛ we say a wo yɛ deɛ ɛnyɛ ana ɛyɛ wo sɛ yɛ no soso atwintwan Eje say wotan na wotan sister no. Eye wotan hunu. Eye wotan hunu. Ne wiase wotan ani aduro. So obi so wotan wano an say wotan. Obi a wo say wotan no, wo ye de dani a wotan. Wo ye de dani a wotan. Na wasoma saa enkrama we say mu. Me kwa be mo mu din kwa me video because I don't have time for saa enkrama na wasoma wo mu na wo mu pa wo e wo media no so. Say ntwam wa na wasoma wo na wo mo esu media no so no we are not going to give them any attention anymore. We don't have time for any nonsense. We don't have time for nkwasiafo. We don't have time for them. I am not going to even mention their name on my platform again. Me mbo mu di kwa on my platform kwa no my relevant. Inti o edi am de be from say o mu ye ntwam wa ne nkana man ma. Ena wo mo po wo e wo media no so wo mo ne wo mo collect ni nyina no wo mo ye ntwe wo mo ne wo mo collect no saa ye mo na wo soma wo mo no ene wo mo collect ni nyina no wo mo ye ntwe ene ntwamwa ene wo mo so feel e wo media no so they are making noise some fu akwa ye busa say of amanka do e dey da baby love dey aye wo. Hey, wako kwaku interview ya busao baby love waya wo dai waba meme susu me aha me kula ma mfrew me ma invite wo me ye me program na wankasa wo frɛ na me busao say baby love waya wo dai bone bai na baby love dia ye ye kai ya busao wa wo say eye tactical question utino apampa so question wo see ase question wo de wo kwan say utimi buso obi question ba wo de ma yemusa question say tactical question wana what time say obobo sa wo twe no edin ewo me what time me say me I won't spend me energy kura and respond this in sham one kura biuda. Sa again na wo to mo sa again na wa yese bolo jwa ya to amana di na wo tweme yensa me ko respond sa oba we aye dey oba we ya wa yese bolo jwa ya to amana di na wo tweme yensa me ko respond sa oba we say for what reason enu akura me ankasa me beautiful daughter Tina Ganga o se me responding ne da no kura wan responding no so ono no kura responding na me a father myself. Oh, my wife Perpetua mentor say also I am really not happy with these things going on. Obapa amanka do ebusha form mo de meba audio meba video bi wa hala munti asem me also be ka asem bi kire mo say
aman krado or kwakwaje bribe abaye case etia me beka ye nan kofo bebrebe se enye no kore one me sere pa o one me dia me hede na me sum na fidie me sheda pa na me sum na fidie me sheda na me beka che ne say I apologize me sheda pa na me sum na fidie because na me pese ono ankasa de ne ho ba se me na me betu ne fo me na me betu ne fo ene wonya me no se me mafutu ne ye nkwase asem enti wontie ena me be apologize enro anopa ena me free say me be apologize ye no ebe so hwa but anso hwa ena wo soma saa ne nkraman ba no ne nkrama totofia no ema baako ebe di nkwase asem be di matem ema ne college di matem ena wo no amanka do no akofa saa video no esa dia be di mi matem akeka nkwase asem a kire me enti perpetual what do you think say me dem nipa na pamocho with all due respect me dem nipa enti se mutumi twere saa we ma me a me patcho mko amanka do soso page ase a mon twere saa ma no onu amanka do ko ba Ghana no wo check me rough obedru Ghana no wa hye saa shani atade no disco dance atade no o check me obedru Ghana na wa hye saa Togo jeans no o check me rough. So if Amankado is going to be truthful to himself, or no one can say obedu Ghana no what check me style baby. We yan tokwa woni tutujagu ntokwa ibaye. Woni tutujagu ntokwa ibaye. I supported you 24/7. Mi jina wachi me ni tutujagu kontokwa. Make kama adwene eche tutujagu on the behalf of Amankado. Ana woni baby love okontokwa nam se eno de me support. Sister, montemasi o. Woni baby love okontokwa nam se ofa. Me nkonkwase antokwa. Baby love onya me bone. Me ni baby love eye free. Me ni baby love eye kama. Na me busa ofa. Baby love waya wo dai na me ne nkasa. Mene of Amankado kasai sama o tese o kate phone wo me so want to me amami any tangible reason enti a woni baby love eko want to me anka nche me say bia baby why say baby love why ade we baby love why ade we enti na mene na eko. So how do you expect me to join you to fight somebody mene any problem? And it is you the same Amankado. And what ube preaching is preaching way. Our social media said, don't inherit your friend's enemy. So which is which? Perpetua. Amankado now was say we shouldn't inherit our friend's enemy. No. Now say baby love your enemy. Wanya me appear me enemy. We say me inherit your enemy. Now any asem na ube can say don't inherit your friend's enemy. No. What is the meaning of that? We say na just we di pa won kan okre. What you say? Me ankasa me mama de nya konkonsa empire. The one and only Black Jesus in the whole area. You are welcome on board. Black Jesus, I salute you. You are a man of wisdom. And I love that. Nyame nhyira Black Jesus. Me feel style baby. Nyame nhyira pawate. Wo you be a kind of too much and I love that. What you say? And you know who of Amankado who expect to say Mimi any baby love and kontokwa. Me attack baby love. To be frank with you, mami kind of crunch now. Tutujagu kura na me nyama je se ne be kontokwa. Tutujagu free start say watch comments. E wo kodisibu ene engege e video ase no me hunda daada. But na me nyama je se me responding. But because of Amankado ntina me be responding to Tutujagu. Because I wanted to support him. Amankado bibusa uma me kapre anateku anasempoa. But wo frɛ me ka kyerɛ me say me support o e ma yem fight to Tutujagu no.
I came out and support you. Who send me credit? Me wa na ofre me apia. Say me send me twa credit the amount. Me be kan abonte say of amanka do send me sika. Na me mbo sika krodin. Eso na ye credit. Eso me kan edis me kan the mankofo hu say ase what send me sika bi. Eso before God and man. Ye credit 100 and it is almost 110 Ghana sikam. And I'll send the mommy almost 110. We'll send this out twice. And a mommy to advance a couple more 220 Ghana cedis. 220 Ghana cedis. As also me bab man to dini man can't say obi say a credit and I will send the mommy. We'll send it by me for so in credit. Say me fanya bundle. Na me be fire, me dia be fire. Tutu jagu. But me appear. Me be kan say of amanka do send me sika o. Of amanka do nyame nhira o. What send me sika? Me be kan sa. Obi a ohwe bi program ni bibia bi wise o mu nyina nim say ya me be kan no. Say ya me be kan, so me be kan say of amanka do send me sika. So this can you 220 cedis a credit and put out Sunday and yes campo was sending a credit. As we can say when you say a man can send me sika before God a man mean dilati credit in the cry mean dilati and that's what me force to see because mean a man can do minimum no and to me a man can do messages mean dilati a man can do messages I don't delete it. Mene ngage na mwa ngage messages mean deleted that. Kojosibo messages mean deleted that. Because I go for say minimum nyina. 220 and okra no one send ni sika o. Wo send no credit credit na send man. Before God and man. But me be kan o media no say a man can send me sika. Me be kan media no say a man can send me sika. As no one send me she credit and I'll send them money. What's send them me? Offer I don't know what is that. Na me kind of crash say offer. Me no wujina phone so na ye kasa na me say offer. Baby love, why you day? I don't know the bia na mafiata fegegege hwan ugu sisa ne hu fin ti offer. Baby love, dey na wo dey ayewo. Me no wujina kasa na back door. And I'm catch say offer. Make me afraid baby love. Na ye nyina ya solve. Na ye move on. Because baby love, onya me bone offer. Me to me show camera e ma baby love. Me show camera ma baby because obi nya me appear bone. Obi mfom me appear. So on. Ini pa no mfom me appear. Onya me bone. Inti me ye na me ko show camera e de ma baby love. En to kwani nyina ni o. Many of Amanka don't talk on it. Ni and take a man support no. Na yan fighting baby love. Na yan kissy and gagani kojosibu ask. How can this be possible? Wuna wanya on talk na also wona neko. Mi busa wo se ofa. Kire me die baby love wa ye. Na min to min kan kire no. Se me frɛ baby love e wo fo so ka kire se wantia. Meba be kan public. Said the wolf of Amanka do me catch wa wanti no. And me kan public no. Obia no ma oburo futuo so. Obia ni horma oburo afutuo so. We are very arrogant. We are giankasa. As wa wunie Amanka do. Wa ankasa wunie. Wa ne wa na wonam hoyi. Wa ne wani achi apumpunu ayesa yi no. Wa kontokwa fi womna ntibere mu saa bule ma e de ba kokora ye ka kire wa na obu afu wa kontokwa bule ma enti mu amo supporto Amanka do mi busam se enti baby love na wotu na nyesi ni so no baby love aye ne den e na wasoma saa enkraman no a omu di sisa na tem egu sisa na ni mu ase baby love aye ne den. Watimi akontokwa sam woni achi nyina pumpum ama se o ba kokora me ka wo ya ofa me ndi watemu
because ye nyina ye ba me apia me ye dania mani achi ebepumpunu me koso ba fom mani achi bepumpunu eno enya atem didie mini watem me kire wo se wo nyini nti nima bi wono ma atwitwa so emre no kwa na ekọ nanim emre no kwa na ekọ nanim ofa se wabọji se nyina ada ne fitaa wo nkokora bom ana wonam no wo nkokora bom ana wonam no enti wo be bule ma agina court saa agina court saa kopem se wo be wu ana tu be bule ma saa mini watemu obi ka se oni achie pumpuna oni watem enkokorafo ni nyina wo pa hwe Ghana enkokorafo abrochire enkokorafo Joe Biden kwa na ni achie pumpunu Joe Biden kwa ye ni ankasa America president Joe Biden ono kwa na ni achi pumpunu nti so obi ka se oni achie pumpuna oni watem kana me ka akire wo ama ofa wasesa I want you to change me pese wo sesa na wo te wo se ofa me apia biblika o ka no kwasem na akire me ofa wanyini o wunyini wo ba media yi so no me kura minim wo kura no ebro 12 years on the social media me te wo nka kura no e wo sankofa radio kura na wo tena Facebook no ebro 12 years what na Facebook abule ma ema wugina court we ne na wugina court we china wugina court we ne na wugina court we china mekeka we say na wo kura court na wo kono akosi sei me na me de nkofo akọ court na wo soso no enkofo na de wo soso akọ court enti me de ni me no de ni difference wom me no de ni difference ewom na wo be kasam amanka do be kasam yentia na wa betra social media ebo woni prepare se broni ba wo bo woni prepare se broni ba na wo ka che me osofo apia se ai wo ye contact killer ma asem na me ka kire mo se me say wo mo de sa asem no pese wo mo de be ye case etia me be ka kire mo social media se sa me ne kensepempran common o ma yo ma dwe se o de saa asem ba be ye case etia me be ka ye nkofo bebrebe se me boa enkofo bebrebe se me boa me be ka asem se o fa man kado o mu pese o mu mani sika na o ma ye case etia me o fa man me maka kire me se be ma kwan sika na o mo de ma no $20,000 na o so mo de ma no esha jibika ho jibe $40,000 to $50,000 na omu ntwa ticket ma na bra Ghana na be ye case etia me na ye mfa mbani wa I am not afraid of you guys I am ready ama obia I am ever ready for any nonsense enti se omo ese omo be ma wo amanka do sika ama ba be ye case etia me e wo Ghana you are welcome to Ghana because wo kura wo ye wanted dada one as wo ye wanted me chill e wo Ghana no wo dwane atu na ye hwehwe enti brane fa mbani e simple na wo be sua nyansa brabe ye wo case no what are you waiting for wo dwane se me pese ka ma wonya problem wa enka wo mo beli wo no enka me kwa chi wo mu nyina me na me ka kire wo mo beli wo no enka me chi wo mu nyina mechi wo nyina but me enam say me pe wasem na me ne wo be ye fine ti e na sa case no me ti agya so me ntwam e da so police station ho enti se wo mo se wo betua sika de ama ho na wa ba be ye case e wo Ghana e de ama wo mo se de be ya wo betumi aba Ghana se de be ya kodosi boni ngage betumi aba Ghana of amai the road is clear diwohene wana okaye the road is clear into of amai diwohene aman kadu the road is clear diwohene come and report brother be report o show asim kunkunni ya betie aman kadu mo hwe asam na me kan no obe confirm e wa
mo de mama yentie tie kana kwatire utie bebo social media wasombedo tie Amanka do se wo ka no kwatire me muntie perpetual amento my first wife wona wo say de ekoso woni nje ho tie Amanka do respond no na tie me previous videos na me ye no mama yentie listen to Amanka do respond no ye beto aso mu de muntie abia atwam ye bobo naked ewo mabawa mienu bi dem so for apia tie me ya futu amede ma wo pa afa opa manenfa opa memfa. I am telling you the truth. I am saying it the way it is. Sa bro no mo po no. Sa wo po bi di na kwa kwagina court wa. Say ma wi ani mienu na ye bo wo e wo mo dem no. O me na ye sa wo che mo first. So for apia ye kan okra kire wo tie bebo awo. Ma bi aya wo do court nsensem ne nam no. Only case. Somebody. Case no ase. Ote osofo apia me ka no kra kire wo ba bia wo do court nsensem nam no wuni case ti say Amanka do eye Ghana ye nyina ya attorney general Amanka do SI chief justice Amanka do SI judge ono na judge Amanka do beso kire me say Ghana ya judges no omunim adwuma Ghana police omunim omadwuma Ghana ya attorney general no onim na adwuma omunim adwuma na case ya omode ko court no omunim se enye case na omode akọ court sa na Amanka do peso kire timuntie otan ene ahoye a ene sebi mpraduasa jiminti muntie di Amanka do keka ase wo di agro bi ase wo ni mo left and right wa brabom ana wo hu ne wo ye wo so for apia biblical team ye uri ase a oba ye wo court bebre ba wo nam no amma wo di o mu gina court no ko enkosi ba bia wo uri mi enche na ka to se enkosi ba bia ada na maba wa na ye chi uko mu fie no say ya no kwese ye set up say e real ade ba de na si ukwan say won chi say ma we ni mienu na wo chi wrong people ko enam say ma you na so me kan kwa na che o chi ni say de wo ka say wo kan kwa the way it is. I am telling you the truth the way it is. Am I na uko mu dem a say e set say after the matter Amanka do oza Amanka do me ka say wo ye koshini a on what you say wo say after the me ka kire wo apia biblical say said the woka say o ka no kra kire me no me so me ka no kra kire so wate na just Amanka do wonim no kre e na wo mpese wo betie no kre na just the make be awote but wo buoni aguso me say baby love why you dey a question baby love why you dey why do you want to sacrifice somebody wife now they go kisi engege any kojisibu ask I can't think for about engege ewudade yakopo Amanka do wa ma woni munyama to form ankasa what am baby love a whole baby love Solomon wa obanyansafo sei what am no ekekisi obi a kafako kisi ni pati tribute se me apia biblical kra ase now they go kisi kojisibu any engege ball asofo mienu wi apu woni munyama to form papa woni magu ase Amanka do apia fa say set up ada na wuntimi nchi say ma weni mienu sa wo so wo kan okra ye kan okra kire wo ye so ye kan okra kire wo ne enu a wo so a wo ye eni nne ana Amanka do ubule ma Amanka do ubule ma you think say you are smart you are not smart me pacho Amanka do enye no kure say ubule ma me busa wo aman enye no kure say ubule ma te bia wo de ema picture ababeto wa yi so u video so every day with the my picture ever two videos so are you not bullying them picture papa bang and the other two videos so you cannot cross we say what's the are you not bullying them why are you like that I won't pen cross when you're smart why do you suck using that word alone has exposed you. O create scenario bi ama nkwasiafo bi a ye pie pian ama timifo agegentwie emoa bi a pie pian o use call terms bullying o bully ma o ka abrofo da ben abogan na wo da be na wo usu abrofo wo ka chem se me ka abrofo da ben ama wa me di watem abogan
na wo brofo beka obetumi akabi brofo beka obetumi akabi. You think I'm not smart? I'm smart. Why is that we use that word? Mr. Paul right there said, don't use that word. You are exposing yourself. Amangado, se wo bie wano eka se mama nkwasiafo bi kwan e ma wo mu piepia me a ene aman you are the first kwasia. Se Amangado se wo kasa asem because me obi piepia me. Baby love to me piepia me. Baby love of fele me kura se obeka se obi pia me se me nkokoro ntoko ama no. Endi se Amangado se wo kasa se obi piepia me agimifo bi piepia me enkwasiafo bi piepia me dia ene aman you are first kwasia. If you say wo and I will send him a credit say me mfa nkoye video entia tutujagu enti ene wo na wo ye first kwasia but wo kwa wo nye kwasia wo ye kwahia se wo kasa asem ne dia ene wan kasa wadi hu atem ene wo kwahia. If you say wo na wo send him a credit say me mfa nko attack ayi first tutujagu. Baby love want to me frame me appear on phone so say me nkoye video mfama no on to me try sad no kra on fele me kra. Nobody can tell me Black Jesus on can tell me nkoye video ntia wo da Black Jesus enka wo wasem bone da before God the man. Black Jesus won say won kire me da won me din koma won me din koma different. Wo amai wo frame a wo ni me din komo different but wo kasa mu nyina say wo di yawo e wo Black Jesus ho eso me kan say Black Jesus da me mo bi dey amane da say na Amangado aka Black Jesus pa o me video and also camera na o meka say me apia ma beka maka Amangado enkomo amane na di a kire ne da me ni Black Jesus din komo ye di enkomo different. That is me me ni wo Amangado din koma ye di enkomo different. BJ enfreme enka se ye sofo apia ye di Amangado enkomo da o frame a na obebusa me question me court case we questions obusa wi a period me so me nka nche ne say oh BJ Amangado kura frame mo sise busa Black Jesus. I don't do that. I am not like that. And he said, wo beka say mama nkwasiafo bi piepia me na say ne de ma me say na me gye ya ene aman wadi hu atem ene kwasia na wo kan ye no ene nkwasiafo no ene wo fa aman wa gyesoa. If he say wo ana afa afon frame say me nkoko ntokwa ma wo me nko atake tutujagu ema wo enti wo ana wo ye kwasia no pacha why enti gitum say wo ana wo ye kwasia no share media motie social media what here when no kra apia biblical the catch maga na ko mo dem no enamo so ma weda je begu abonche no wontie say maga no ye free one ansa ya kotu wontie say maga na obi a wo show wedaja and wedaja kra me unu say obi a said that tenase abe show naked picture on sent to 20 of Amangado on said that they will say twatro any 4 days say 5 days kra e mai and I mean any James TV ejina phone so and na wankasa wo kire ekwan a efa so a naked videos no e baaye afi de wo si hu bi a wo show videos no me si sini awie ye and e be hu chele no wo tweduru ha ye be hu ne danta obi ko show me video no e wo the TV so Amangado eye wo na wo di videos no bre me and na de wo si hu obi a wo show Amangado minim se wo ye kohwini sa na wo sa ye torofo so sa ka ho minim se wo ye kohwini sa na me ma brokew me apia biblical ma brokew. You can never call me again. Ma brokew lines ni na me ka chere pray ma brokew. I don't need you anymore in my life. We a wicked soul. We a dangerous, wicked, criminal soul. I am telling you fatalically here. You Amangado, we are born bad. We are born bad. We are nipa bia won kan okre, untumi ndi no kra ma ho. We are bema bronsam ankasa. We are bronsam. You are the devil in the social media.
wontumi nyina faako woko hana no aba ha kyena woko hana no aba ha kyena ye three-way call you James TV and me wo na wo ka kyerɛ me sɛ adu baachi and send the videos ne baaye wo amanka na ka kyerɛ me sɛ adu baachi na send the video ne de ma wo and na wo se wo de wonim kwan wonim so James TV so pa wo mla bonte meka sɛ enye ne korɛ ka me prove mo na nka mo yamu ba hyem James TV so pa wo mla bonte meka sɛ enye ne korɛ sɛ wo amanka do wo ka sɛ adu baachi na me improve mo me de me pen kwase asem o me metimi ba bi so wo meka me meka metimi ba bi o se wo meka me a me meka me pen kwase antokwa me ne wo na wo fa phone na wo frɛ me na wo de James TV to so bie ene ye nyina gina phone so ena se biblika me ka no kro ni nyina akyerɛ e ya du ba achi ena send videos no wo amanka do na wo kae ansa kwa na ngege kura beka ne de wodi kan kura ka kyerɛ me before ansa na ngege beka ansa na wo sa de James TV eto so bia yemi yensa ye gina phone so a wo sa kae ene de wo gya no sɛ wonim sɛ obi show me video wonim sɛ obi kura de amanka do wo ye kohwini me na me ka kyerɛ wo me ene me ka kyerɛ sɛ wo ye kohwini wonya nipa a wo sɛ nipa di wachi wonya nipa a wo sɛ nipa de ne ho bɔ you are a very dangerous wicked evil baibonsam amankrado. I am telling you fatalically, I am not afraid of you. I am waiting for you in Ghana. Come and face me here and I will put you into your place. I swear. If free and echo, the battle line has been drawn. From today, the battle line has been drawn. You are 2 minutes now. You are part of it. Come try say me you afrim. Me try say me you afrim. One kasa na wo frɛ me na wo ye confess ni nyina kyerɛ me. One kasa mankrado and na wo frɛ me and na wo ye confess ni nyina kyerɛ me. Me say any 4 days kura just 4-5 days ago ya me ne wo any James TV agina phone so. Me ne wo any James TV agina phone so and na one kasa obi wano say eye edu baachi and na send the videos ne buy. Na James TV so pa o me declare say asama me kanya ne kore and then I will prove my right. Then you guys have given me chance to prove my right. Me mpen kwa siasem. We a dangerous human being. Me nkasa basa wo. Senya sa wo kwa sia video ya kokko ye ya enka me sase mo enka me meka say me ne woni James TV kura ya ye conference call. Me mpen kwa siasem. Mempe emwasem senya wo amankado wo video nkwa se video ya obaye ya wo ke kan sansem fu we cheme because of say me kan okura kire wo enti no wo mpe no kure na wo mpe se obetie no kure no a amankado me sase musin ka me fa ma abonten me menya me niam asa wo I don't do that but say wo ye wa adwene say wo begu me mani mu ase a dia white meli wo ho a na James TV wono so wonim no be so camera say dia me kan nya no kura then I will prove my right. Mempen kwa siasem. Would make it so right at you. Okay, the young woman. I stand to be corrected. So America, we are Yabekano crack and woman where we are Tawana. Yabekano crack PSC at the Atrao. Gino Amangado. Wani echi se mpunam wate wani echi se mpunam wo be ka no kra chema abra me da me na na me ensembe na me ntini social media no so se so me dada bia ensembe na nipa nkan fa me ho ade am beka no se ma no so eno so de no kra ma no de so me ire ni gi ho okisi a wo pe de to so biem ade am beka no se ape akoteketoa kote no so de esua eno kra ampa eso ebremu a eja wom me de awo mako 3. Enti apart from say apia mano so mano pafo se nantwinam no kore mano tusi se vuvumzera no kore megitum me yere o se na ni je ho wo pe mani enti dia ba biu de obeka bi ma say apia koteketo akoti piece ai kote chok eso so me yere wo da ho me dia wo ma fefefe
nani gye ho kwate chalk no wɔpɛ kwate piece wɔpɛ ma no to si se vumvum zera ɛno nso so wɔse nani gye ho wɔpɛ ɛdeɛ bɛ bio deɛ na mbɛtumi aka ɛdeɛ ba deɛ na asɛm na me mente no social media me ba bɛte a mentumi na amanka do ɛdeɛ bɛ na wonyɛyɛ video bɛ na wonyɛ mfa me ho ɛbrɛ bi atwam kɔ ɛnsɛm bɛ na wonka mfa me ho asɛm bɛ na wonka nkyerɛ me wo sese America ho a wote no a ye tufu a wontie no America ho na wote sese ya no wuni citizen ayi wonye citizen enti wo papers no sey na esey criminal records nko na eba wo papers so wan hwe ye wo wie ye won amanka do se wan hwe ye a wo wie ye ba bi e bekwakwa wie wo no wo wure beko for the rest of your life. Se wan hwe ya wawie ye ba bi bekwakwa wie wo no wo wure beko for the rest of your life. Na me sesa ada ne duru a e na wo be kai apia biblical. Say Emmanuel apia biblical, the man who doesn't fear sakate dondon, who doesn't fear and fear dwarfs. Say o kan no kure kire me e na mantie. Na mpanifo se 20 owei ene wonwam etikopo. 20 ene wonwam etikopo. Who are you? Amanka do you think say I am afraid of you? Won say maba. Do you think say me suro won? Me apia. Me say sakate don na mukura mensuro no. Sakate ene ne don ono kura mensuro no. Na ayi dwas. O yare papa. Me yama say kamini di watam da. Me declare say me kamen kasa ntia me ni di watam da no matter what. But me nim say wo no you deserve it. You deserve it. I need to give it to you hoto. Or some the mouth hoto. Way a warm up. Me try on next video remember. Way video me way a warm up. Me say over 20 ebedi baby love atem me so meba 100 say what choose sa enkraman no say wo mo ene me video ma wa me so me choose baby love oye media me choose Aitina my only daughter oye media me choose Black Jesus oye media. Anybody that would dare these three people, I will also dare you. The battle line has been drawn. Amanka do me do over to from what me appear biblical me do over to from. What the information aba recently kwa anopa ya me video kwa no obi fi US aba Ghana e frame say bra Amanka do say we are me mobo as we je we no bia ba o person yes as we obi ede ba de nko na sister baby love de aye o enti yaka wa sonto kwa mu twan baby love adai baby love tie nie mama ka sem kire o baby love empenifo se edom ani sa de osonta krache wate e mane ha ka che wukunu se me se ma o ma bibia ha no na ewiasem edom ani sa de osonta krache ewiase social media no so ewiase nyina hu se eye wotanhunu e na manka do etan o nanka woni obi kontokwa ne busa se ede be nipa na yewa na wuntumi nka adekora nipa na yewa eye wotanhu baby e ma bibia ha ka che wura se me se me di nyame dem sere no wote dia manka do eye bia o mane ha no sa guy no oye evil oye bayibon sama oti social media engege kura kan se eye amanka do ye bayibon sam oye bayibon sam eso enei wo ma sa kwakọ dwon no ene wo kisi ngege ask nti se engege be ka cho se amanka do ye bayibon sama gidi because engege so ye bayifo ene hu ne yonko bayifo engege wono woto ene obi anim se engege ye bayifo engege no ankasa gya tum se wo ye bayifo ifi se wono no wadika no se wo som fia mabudo ampoma jembiribi fia mabudo ene ampoma jembiribi ena eyi efe ne sei ba ku ye oka hu konfo ye bi enti ngege de wagye ne ho atum se wo ye bayifo ti se ngege be ka kire se amanka do ye bayibo nsam a gidi se ngege se amanka do ye bayibo nsam a
believe engege jingege di de engege ka bia eye no kore amanka do ye bayibron samampa Uma yenti gire wo ho sofo apia woni mo ho a ho sre ne jai eniema wo ye no ase all of a sudden opesa wo taya ne amanka de nyantokwa ahene ye de ma wo ede be na wo pedie fra amanka do apia bebleka eno amanka do wo so dwere wo ho sa wo se menwene me ho a wo so dwere wo ho wo se ede ne de ma me wo so ede ne de ma wo adenti na baby love wa ya na wo ne kontokwa ede na wo so ede ma wo ntia wo ne baby love e kontokwa ede ba de no mo bie so a kire wo ntia wo ne baby love e kontokwa amanka do wo so dwere wo ho ero na me ka sa dwere wo ho a wo so wo ntia se no wo betumi me fo se me menwene me ho na wo dwere wo ho wodwene wo anka nanka ya giwu thousands of dollars e wo court sa wo amanka do yo bi a wodwene wo ho a enka nei ka ya giwu thousands of dollars e wo court wo ti wodwene wo ho enwene ho papa bɛn na wo amanka do wodwene wo ho na wo yo bi aka wo ye ocheba amanka do saka wo yo bi aka wo ye ocheba enka bo se apia biblika wo ka no kura sema kyerɛ me asɛmba na me kan me si jai ema bullying ne ja baby love ntokwa na wo ne kono beka wo ya makabone enu nti wasom twan ya pese wona me kontokwa se me no wo kontokwa wo betra social media na wani bo pre se broni ba wani achi se mpunam se apia me tu fo dwene ho what do you mean ada baka se me ya wakora ho wo ka se me ye wakora eno ba ka chem se me ho amanka do say you don't know the no if you don't know the no you go know amanka do me ka kire say if from today me say if free an echo the battle line has been drawn who attack baby lava me ba attack who attack Gina me ba attack me ne won krama ma no de me ne o matwam enkrama ma no I will never respond them wo na me ne wanya me say the battle line has been drawn mema mpania covidim amanka do I will give you empania say when twaso say when twaso na wo ye wadwen say wo be push me a me de mpania be go vidim me na me ka kire I promise you that mema mpania covidim. You don't know the no. Odi opa, try me. So also you bear my partner say wo sure e bokoti ase a try me again. If you are a man with a bosses, try me. Say wo sure no say e madwoa egumu a try me. Memete ya me jatana apia jatana. Na me na wona ka say misro hwan put a catch say wo amanka do misro. Jatana to say me appear biblical. Obi a me see me din the man who doesn't fear sakate don and who doesn't fear dwarfs. Jatana appear. Wo be ka kire me say me nwene me ho me kama ntum na me ni me ho a me ho me sere na wo ho sere wo se wa ho sere anka enka ni se anka wo wuni me ho etimi ho sere enka wo gina court se wo obi a wo wa cheba na anka wo dwene ho amanka do nka wo gina court o shwa sin konkone ni wate concert nyama na o ye yo ho na o yi concert na o ye ato wanchire o go hu ani mu ase we dey so ta we no gwa so abaja ma ho o pesa o try se o ne me be ko a brane ensensan mu ho na amekonto kwanwie na wo kire bi wa man krofo be bubu minam aba be kume because your voice is there we dim ba bi e kum nipa ase nipa ebubu nipa nam woni criminals nenam ejo ya ne wo deli aya ne esuro afi wate perpetua mento we se wote perpetua afi wate wasu me be ka kire mo se wo mo se obo pese amanka do emeye case e wo Ghana entia me na me ne case pepra enkomo na me de ba abonten no me anka se na me record enkomo ne ba abonten se na me pese kam ye obone a
menya kwa hwea se me de san komo ne baba beto abonten asembe na me ka kire mo me ka kire mo se ya twa sika ya se ya twa sika de ama amankrado na amankrado emeye case entia me be kan mo se me boa ena ne wono e ka no se me nsen san krata na me nimba bia ye bubu nipa na ekum nipa me na me record ye me na me record ye na me de beto abonten say idea me ye anaboni me ya how can I record it and bring it out me na me record asem no me na me beto me na me de ma bra Jesus me na me record asem beto abonten enti say me pese me kokoye sa aboni no a en ka me record sa fa me to abonten wan wo bi o ye criminal o sa record wo no ane ho e de beto abonten da wan wo bi da wan wo bi o ye criminal wo record ne ho abeto abonten wan wo bi da unim nyansa aman tenie me say me mama ukwan the battle line has been drawn aman the battle line has been drawn me say mama ukwan me appear biblical me say mama ukwan come to Ghana, come and do your case sika na omde ma wono esha because we a kum case and omo se bla beye said de beye omde be kanta appear na why free enti aman mama ukwan come to Ghana sika na omde ma wono esha jibi kan wo ji $40,000 to $50,000 ne bra ne be case ne yemfa mbani jiska kase nti sa wa hwe a waso be ye hye enti jiska kase na obumfa audio no ene evidence no ene bibia ema ne bra Ghana me madika be kada dada wo asem na wo amanka do ene wo confirm no makada dada me be kan ye nkofo anjimi andi madika be ka asem dada enkrofo anjimi andi ene wa confirm ene da ho no enti mu a na mo se enya no kure omo nkasa omo beton case bia ma amanka do saa time no na amanka do ne be sere wona me koba eso no onka nkere me eso no ma frɛ na ka kye ne se omo to case no me na me ka kyerɛ ho ena na da ho no ena wa confirm no enti perpetual mentor my wife di enti a me be ye video no eno a enie ena da ho no me ka kyerɛ me se amanka do wo ye evil wo mo ne na kasere dadaada wo mo ne na plane dadaada enti ne wo ne me sere kwa na wo ne me kusua e kasa open more information open more ensama free me ho eso no ne me kasa eso no ma friend dadaada wo na ngaga mo ne na kasa o back door dadaada na mame agra ene wo ene amanka do no ene kojusibo no ma kasa o back door dadaada na o makasa o back door dada omu tue sika ma amankrado se amankrado make case infantia me $20,000 aman sika na swa enka we cheap papa se wo gi $20,000 ya ene aman na che se come de papa ene na aman na we cheap je more than that je brosa jibes $40,000 to $50,000 $20,000 what dey what the mama me ko check akra bi na mo san tie ho ni bi we nim ba bi ekum nipa ase nipa ebubu nipa nam we ne criminals na apia biblical tie ena concert nyama na na we ye ho na we yi concert na we ye ato wanjire o go hu animu ase we dey sort ahwe no gwasa abajama ho o pesa o try say o ne me beko a brane ensensen ngu ho na amekwento kwanwie na wakyina bi wa mankrofo bebubu minam aba bepume because your voice is there we nim ba bi ekum nipa ase nipa ebubu nipa nam we ne criminals nam ejo ya ne wogeli aya ne esuro kwa wani mu nsam eda ho obi a ukukum nipa we nim ba bi ekum nipa ebubu nipa nam nipa bone 40 se wo apia biblical ya ne wogeli sa afi mate masum sound ewi asimpanifo se obi nye ni bibi kwa
Nti se obi ye nadia ye kom, obi ye ni bibia ye kom na hwe no. Ewiase obi ye ni bibi kwa, obi ye nadia kwa. Visi obi ye nadia ye kom, obi ye ni bibia ye kom. Mo amose mo ntia se me ya attack Amankado no. Safi matemaso sound. Safi mate. Sa video we me be ya the best 3 weeks ago. And me be kan say o mu kutua sika ma Amankado say. Me yakwa me for me information no. Solid information. Then time ni na me Amankado kasa 24/7. Then time ni nyina no na me ni Amankado kasa 24/7. Ye din komoto as one can't tell me that. Such a evil guy. Oh, see me evil. What me din komo? What me kasa? As one can't tell me that. Me and me be kan social media no so. Say ye di sika koma Amankado $20,000. E koma Amankado so o me case ntia me. Aman me say the battle line has been drawn. Me appear biblical makachero. I am ready for any nonsense. Se wo se wo bagana. No aba be case. Etia me say memi kunkum nipa na memi se me kun a fa wo evidence nyina bra. Audio no me na mkuta original. Me na me di audio ne beto abontene. Me na me record ne beto abontene. Me na me record ye me ne kense pepra enkomo no me na me record ye. I recorded it. Me na me send my blood Jesus. Me and I'm sending recording in the my blood Jesus. Me and then I'm a woman. Me and I'm recording here. Me and I'm sending my blood Jesus. Say and come on, ubini me dini. Me and I'm recording here. Me and I'm sending my blood Jesus. Me and I'm my blood Jesus. Quite say on for audio and 12 Me and I'm catching BG say on for audio and 12 This audio now will say what ya into will say would be a case ya uko ji sika na kwa jin isha. Je mo nebra ni emfa mbani o hwe asen konkoneni Elia I was saying man enkra tabam Abia be na man kara kabeyeo odo aneda me no mi no ntem within a short time what me ato agene ana wudi ye niema wudi gumi mi hu fi why is our friend me am me ye ne ma me di gu fi na wa Amankado ye wan da bloga se mi busa on aman da bloga se me apia mi busa on me ni gu anu mu pe me ka kire o pray me apia wo mi sa no me ye dwe kura chen me ye dwe kura chen me ni gu anu pe me ye dwe kura chen. Hello. Me do to so be fire. Fire. Fear the cat don't fear dwarfs. Yes, you don't know the no. The manpower. Yeah. The headstrike and Ankasa won't out to me change you. Me na me catch now. If you can fully I am call out when you. Me na me catch now. You know me. Papa on your bribe so nya tentene. I won't know what. Me na me catch now. Me na me catch now. One ani sika for 3 months no mu kem wa. Me ni. What? Only the mass don't fear the cat don't fear anybody. My beloved daughter na ekasaro. My beloved daughter na ekasaro. Now Godfather, Amankado don't know about damo. Ono no say no akasa odi ni tibe bod dan na wewu. Papa ya bod damo jimi on social media so neni egu ase. Oto no sheki neni, o sheki neni. Neni bo pre. I'm just what father and say when you shake say oh many of me call doctor you say mental lens but lens in the soon say lens in the na kwa say many na ya me area no na say doctor say mental lens had come here oyale o Amankado oyale fo me am hwam timi hu na say Amankado be pa me chosa say me ko kan che Peter Paradise so me pa ne cho Peter so nye da wa Mini BJ, you could add Peter, and send me Peter Sika, Peter Sonia. Peter Tina, Papa, where you nipo? So what you say? Be
panic chawda. This is what Peter Paradise tell me. Me kwa be video. Me kwa be video say Peter Paradise enkopa man kado chow. Me kwa be video. Peter said no. Me wa me Peter audio wa Peter ka de sister tina me. Amankra do kwa na me panic chawda ni anka na ebe sinsi. Sa no ka kire me. That's right. Bisa BJ. Well, you're right. Well, you're right. Make off Peter na me di BJ to another force na BJ na kasa te na so say Peter so mpacha wo nem mpacha ochna. Amankra do yebonsam. Well, you're right. The whole social media Amankra do na we Jimmy anene abodam. Who sorry also be say fake account e ye nyoma boni. What swag na ni nim say kentan no. Ni nim say akoko pesu no nye fake account e no say. Ah, sa ge no asa de ya na egu na nim no. Ai, de na ni nim asa ye tena so jimusu osika no. What's my Jimmy get away? So no, also fake account e no Jimmy. Na obi enfino that because in gege kulo ye Facebook tankers kulo enfino ya na ye be fino. Ya na ye be fino. Ai, in gege ye Facebook tankers ono kura se we fino da. Ai, abobo ya kura man no. Abobo ya kura man na attention. Ambo wa kura enfino kura. Wa man attention no pe no. Na ye nya safo ne be fino. Amankra do jai Jimmy no. Se one that Facebook zoom lie on out set as nkofo video, out set as form. Ai. Na only na TikTok na out set as video, as form. Bola mai. Why we be Jimmy di ba kodo. Aka be a what social media edri. Afra na out set as video. Ai, and dey wo fa sa dey kan efiamu a we video, and I would hear video. Ah. Yes. And then so Amankra do wa bre. Na brabo apem. Na bi ya ba. Tina. Ayamre. Tina. No father. Na nya wo ban na Yesu wo na o se ayi fo abaje no. Ah, na ngeke ko ya pete sini kura ni be kutare na me ame no monsa. Who does that? Ono Amankra do kwasi ampeni kro ntia cha support kura ni ba otumi ko shani ba na nyame. Kojo si boti wodi ko sa ni tinyi na shake se bodem ni a wa fa na eduru no kura ni magu ni nche na nyame tena. That's right. So mo ni kuno mu timi mi no so ma beje me ba. O mu timi mi mo jana no hye. Mo jana no hye. Eh. Ah, na ho aba no. Jataburu aba no dia. Epiesta any the graft mensa mo ba na me na me godfather say the biblical man. Thank you. Cash. I know thing. I know shit. My brother DPJ. It just triato din. Jani delise ya. Amai usuru apia biblical da wati. Once upon a time apia solo so be say mechi. Thank you. Who be say mechi? Remember to ayampia bia wona afi weni mu egu ase we ya ba. Papa. Afi weni bia kuma. O last killer okoja. O last killer. DJ. Ma be se bo se bulletproof no be gina ko an no de wa sechi okọ. Enanti ayi so no ye ball eduma kakra no so ko. No so ko. Se one na be zoom lion work. Ko se wa ye zoom lion work no. Se me na go be fa me o. Me na go be she machi. Me na go be machi. Me na go be machi. Pa wa ma credit no pe wo de wa ye eduma. What the team ye gee. Wicked man. Amankra do wa to credit amount. Na se so pe wo de wa ye eduma no. No kura no saving odi ni kote so na woche bo so me miensa no da so kuta saving ba ko obi iska koto for ya me ya Amankra do onye fum kwase ya donko ko preko go fire dima ka mi doko we jimia mo ntumi. Thank you. Papa pedi mo ati social media so. O boom to biemu. Upcoming blog embu, old blog embu, inkole embu, eni embu because one kasa umbu. O mu ne ho. Wenu o se pro na tina don se beto wo. Ase ni hawi aponchimura. Owi sare kwa ga o se be yetaka sei. Wenu kan o so na se match abon so wenu na bon. Amankra do. Kwasia wo betimi na apia ye banga e wo social media so ya waye o te wana wo yim wo na mana wo sheki hwe ya waye wo jinia ma wo ti wo fu brown obi ati wo fu dwene Amankra do nkwa na abodi se fu brown adwene bone it wa bodi sai se gallery beans na aye di ngo eguso. Thank you. Tina fire Tina fire Amankra do mi sise ni nya abotra tenasia obedi umami e won se yedo kwade na wona jimi
na only Jimmy Wade I am editing a picture me Jimmy Kwasi ya me say no ya so what to obo so na taso and come coat na come shirt so woni ma me ka kira wo ya meye wo na meye wo e na wo so me wo na ntimi me ye wo ya ho na me de pa ne be wo minimu wo ye musina wo nya kokuduro o so ka ntokwa wo ntumi nko afro ko kan ntokwa ne ya bua o pese Ghana fo nyina be ko bi ma wo na ne ni dem wo na ne koko ase what ya bua amankrado kwasi ya mpeni dodo chia mobra satu ni dabra beni we musia peni ejimi sienyanza thank you now what you too much what is social media what go page violence nkwa ejimi ni o mankwa nkwa sia editing pictures nkwa at the pop bi ni amankrado page as a papa penimu what na social media ma o half le jojo o da so to Jimmy na mangrado 1967 30 no ni na be ko 2020 enwa wo sesan enwa Jimmy papa gramophone na be ko ndebra ye won ten memory say memory card kwa ye so ye use ten memory na memory demu dada wo do the gramophone na e ba taka eno na wa kwa sia no wa na be sa no ha o wa fa say o ka sanko baby go and sleep o ka sanko baby a onye relevant tijina so ayi amanka do nipa na wo frefrem na wo se wo pese yes wo sa amanka do nipa no a wo frefrem no yesterday amanka do nipa na wo frefrem na wo se wo pese yes ayi ti wo de jina so me ba hello so papia me bacho katen kakra obi kasa me wi sisi na ma fro back why sa ayi amanka do nipa na wo frefrem na wo se wo pese wo yesterday piece no bacho ma me ba den kasa nyansa ma me batina emfa ya nyansa me pacho memfre me normal call ensimu bio me pacho emfre me normal call ensimu bio ma me batina emfa ya nwie me srew wo sa amankrado enipa na enro a wo frɛ ye no a sisi ya wa frɛ me normal call ensimu no me srew emfre me normal call ensimu bio ma me ba ne kwan na omfa ya ti ofada yanko na brown of me penny na chumo me pay hypocrisy one is a man kind of social media so sakrada one is a man kind of sakra it is hard to say we are saying na to obomo na jani esi na bunku no me penny achumia nkwasi anyo mo di gugu ni page jibi nyo man kind to we down ben wa ba kasa kan asase won ni page ya enable ni bia ba ye obi a build ni page as Facebook adani sikeya obi a di ni page ya papa man kind ni page ya papa da jibi nyo ma kwa no to no o kan ese weni o dai chimi after na ma pia pressure man pressure bi awo futu be kokota man krado so nja Jimmy no man ni na ho na no ho nto no simple social media no bi asoro bi awa ho Jimmy na boy do ma me kebe ma ho ina ko se san kwa ya bloggers bi o ma no ntiye upcoming bloggers bi o mo hyehyehye fake account to mani mo bubu egum se kin so padaka anya de obi abe mo ma attention ha o ko fon nkura binom nkura mema wo sra pokle na godfather me won say kura obejina ofra wo phone ojimi na fi no ni kotoje ba ko yi me am ya we oba gana ye ni kotoje ba ko to chini me ya we pa auto ye pozo ono na man attention no me ba no me na me de ba social media intini grandpapa no thank you me da say no me de ba social media the record is straight me da say it's me ofra me match kro makoda me just wo me ba me do about social media be from me match we jimi adam ya man krado me ring out thank you thank you I love that word when you ring out nabi akola me do one ba wo me introduce you at blocking what say oh from me match we jimi from me match there I say I ring out me back or konto ko bi na adam ya man krado ara Gabi me ya bi dan too master no o bi di ne ti no bi di mame o master no di ne ti no e di ne papa no akwa akoda simple ya ko so no ntokwa nya nko ntokwa Gabi wa wo say na line te no it is kura flower na say kura di wa ka me na attention e too light me da say o ya grandpapa me da say when line no me Matias ya pa Idi man krado tie me tie mi ye afi di we wi ye na aba nti wa ko ko pe o casket na ko dem enwaro no casket
simple. Go to a carpenter shop. So casket out there. Now you found 2 million why because you didn't tell about to why. What's your money? T, me say. Eka de enka me sendi kam di audio bi ebe ma no. Unim say osoma obi wo Ghana say phone na ase na sa audio ne wo so no. Sa nipa na emeje phone no emfa enkonkonko ye ni yi na nka minyi audio ni ma no. Me say nyame pa na ma mfa phone ama guy na nko. Yo. Ono no pe audio na so bi record the body na no fit na nya. Enka mi tiate. Enka mi tiate. Audio di ono pa bebo amankrado. Ebi na ngege mu di aye wa ne wadane akoa. Kojo sibo ye wakola, ngege ye wakola, in the oma turning slave, a godfather turned to a houseboy. Me who be that? One man ngege na tina Jimmy Fowi, you sue. The internal memory no give ni diagro. Say wa bua no mama tutujagu show down. Omuni she. Listen, this Amanka Naka say, Onum tutujagu ana, Ojina Obehu tutujagu. Mumusano man. Natina ni say tutujagu kuno kanijina Obehuna. Obehuno, Onum tutujagu. This money. Ingeke Naka san waka songo she tutujagumra, Onum tubebi tutujagu. Onim bebe o. Unya kwasi anya kramanya. Na we kisi we mu ass. Kisi we mu ass. Omo weapon bi di ma wanka conference call audio ni adebrew. Adebrew. Mo, thank you. Sase subiu. Sesi anu se udi tutujegu bi akoko tutujegu se enyo no ena ngege mu se omo nim tutujegu ko omo ntimi improve tutujegu na fa ma ena what the conference audio na ma onya kramai. Thank you. Onya kramai because tutujegu no deny say una wo se we ye tutujegu ena no se enye mini tutujegu ena ngege se onim tutujegu ko it is say ngege ni so tutujegu ni se no the plus wo fa me prove am se tutujegu no nie ni face nie na ti me pacho wo say Amanka do de audio no call court no ekosi say onipa na Amanka do accuse ni so ye tutujegu no de ne picture betration ena nipa ni say enye me ni tutujegu enye me ndege kwa me ni da ena de me picture beto ena mo bule me dia ma ko siwu ya it's what the nipa no call court no na Amanka do mo ngege mu audio no mo release ye na Amanka do de call court won ngege mu bo nipa ni di say tutujegu onipa ni so ojina court no nye tutujegu bi sa audio no why na on fan on court no bon baby audio ni yan kwasa asem no ya say mete say Amanka do e ka say enka America aban no emfra UK aban na nka ye me ba relax man godfather thank you yanko go onipa ni di na okuta court won inye tutujegu audio no so Amanka do kwai ni ngege bo tutujegu din wo audio ni ena tutujegu na ya bisa me say who is that tutujegu they are talking about because my client is not tutujegu. So we don't know these people. In Amanka do catch a judge and say, at the time, you need for ni na ye kono. Omo planning evil against you on Amanka do. It's your court in a chow. Court no contact US police for no contact UK police for no arrest in Atina. Any ngege mo ko ni nyinala. Ha. No omo your suspect. And a judge ni catch and say enu no meduma uncle UK no call complain because on the court what is ano. On friend to the group on ko chi omo no ko she to uncle won ko she to the group no mra no. Wow. Judge ni nyansa papa. Judge ni woni nyansa papa. O si say yachi in Latina ni ngege mo mehu to the group. Me ba cho ti ase because all you know the court ni pa no jira court onye to the group. On say Amanka do no o se yan ko chi ngege mo na ngege mo ko chi to the group ni dey emra. Hey. On say kwakwa yi so ama ayi e fere se ngege na ayi ama o se yen kwache wo mo so when you tutujegu ni dia and US court in contact US police in contact UK police na won chi ngege ni natina no ko provide tutujegu no ma Amanka do ye fucking you know better about this one kasa mo ko bisa na anja ni one kasa thank you. Enti wo bia bontin na semni bia na wo bia na sister ne kasa kwase ya me minimum ngege bi wa ko fa audio bi obi si tutujegu di be hye me kwase ya enti ho na Amanka do hye na echi na branta hini hye na echi efi Amanka do na branta hini yenko enka hye yenko enka hye odi enka hye yenko na ko ya me fo so be chi ngege mu bia ne be chi omo na sa tutujegu ku ne ya sa be ka no odi yenko Na
is a man can do person kokko chengege ne natina sa eno nko de mefua so eno nko de tea eno nko de mefua so wo che wo mo amanka de away wuti ngege tina omu ni tutuje gulu red handed ah wo de ye mfa ho wo de ye pese amanka do wo che always called about UK no me people call UK when you criminal record e dan so odo na na lady na oba na no pese o ma unsu nya criminal record ni bi no ono na brabo asay o itudi na chi a pese o say wa brabo say tira na wo meti kwa say me ni tutu jagu nkoko tokona me ni baby love e nkoko tokona me kissing gege ni police bo ask no wonya pe o ta bi nkoko tro no wonya pe sa na ni suba nte obi a akọ ye sister yi me suma se kofa live band me suma se kona koye serve yourself tina ma ye serve yourself o ma ye live band me ho tira me no ni abusie bi kura gam se wofa na me ba che o uni obi ko competition one and go competition one asuma go competition you cut your coat according to your size cut your coat according to your size. Saka na mo 1,000 Ghana bi na me ma o me papa send 1,000 Ghana man se me so abodi ni e na bije so ko bo no so tibunya ko bo no 1,000 ta wo ko so ko bo no 1,000 na o Ghana ko mo di no afra me me mo no so na me ye dai hey amanka do ye fucking sagrada be ye na sagrada be bo no so 50 million pesos sen ene o no ebule wo no ode u picture ko to ebule wo no sabe ka chere me se senka me se senka wo US ya kada so be rough o de onye di na say true ni ya money na nta kwase am anyway amankrado me se me man showdown of my life mimi ni wade ya ne ya amankrado udi na tano ase ne kwase aso nko no maduro kwase am anyway we see it in who some doso amanka do kesi so who say first no na emanu suro into blackmail o mo anoma command bribe o back door o black na say shadia command is because me di shadia them oh yes ingege titi command $400 and me na me kwaje buy o be frame say me ko kan say ingege titi so fi Ghana ba oni sike bia e na me ko frame ingege titi no man $400 o say me di na them ingege ba ma me say wa so me ko friend say ko bo wo fansoa o ko bo ni so $200 o say me di na them say o ye twetwe wallet eno na tina eno me ka che say offer sa e ma bully ni jai na edo be ko trouble ma sem nyina ni oti asem nyina ni o DJ Marcus be jeli no mi do nya me o tintini but boy ni be jeli sangwa say no ye de bia no de DJ Marcus awenya say bi no de ye no woni kisi be praako enkrofo di wachi di kisi be pratam na DJ Marcus so ko di kisi be pratia be fire obi ado so nti ase o ye contract killer asem Marcus anya ne hwe okay akoye se baby love di bi tese se ni awon tutuje gudi e bia me me tusu se me ja we tutuje gu achi na wa be boki kakraka to me so na me tebri na ko jina court DJ Marcus anya ne hwe se DJ Marcus akodi kizibi preach asem na ni I see sata so na so ngege di nechi di kizibi pratam sata no ni ngege na nam e na ngege di nechi e di kizibi pratam ani di kizibi pratam bring ngege an ko jina akọ ameboki atu ngege so kizibi pratam meza sini na di go ni video mo no DJ Marcus man one shot down o say your contract killer na ni refuse on the net US ho I see ino o sise ejuma e ko Peter Paradise na sata Peter Paradise watch man e wo Islegom ino o sise boys bi di call say Peter Paradise in video na won ka say DJ Marcus na so man microphone say wo meku no Peter Paradise DJ Marcus su ni na ko mam so so obi aye de ono so do ko jina court we bi ko ku nipa no be kire it DJ Marcus fuck Peter Paradise so wan ka no kure na wan tebe bi microphone fia or the never police station Peter so police na Peter say am I not seeing go be ba me video ni e fa shawo you know Peter could this dance here no you free Peter okay yes and I'm be fire US court life and I'm be fire Peter Paradise you say na 70 Sanity. Oh. And DJ Marcus sen. Ko DJ Marcus mi so me be fire na pa. DJ Marcus ba bia wo bia me self acha me wati sen.
ose DJ Marcus akwako di kinsi peprechi nso be hye dwuma de ato no so uni na de koyi an roba beto Peter Paradise so no me nimpa se me kura be ya jingle fa me ho me obeya jingle ma o tumi ya de no broso no wenya asem me kura be ya jingle ma me e ma me de ko police so mo se en jingle ndi o mo se enye criminal ndi suitcase nti kamin siu no na we ko siu no apart from na borosa na DJ Marcus di no so ye siu no na we me amanka do se me siu Ghana apart from na borosa na wo siu no achim sachira no oni hwe abrosa na yonu no si yo yebusu ada no akopenti ho obo ti kesi abrosa no service era ya ko tete na we kubio me bayi sa edi wo da ye so on si da bia busu na no ma yo roso you was running na kaka de kasa me kasa wa record sister ye na so ko bo busia wadwume mu se den eno ne papa ne kasa na papa ne so waji loan da ontua na me gina phone so ito hu se mi jaso na fe do ka te so na ma ate dada am se me record e kwa me boy we are smart me say ada ti me say me che no aye ko police station ade che ya o me kasa o me report no no enti yakoye no na me nya hu no won se me china na jo enti na me hye da hu no ye enti we de yeso my report no around 10 o'clock in the morning enti oba no wode agra ka bi white and wode bae abuwe se obi na asiasi form a o kweti bi hu na tiko ti wo twa na ni se na hu na amanka do nie ti me se wa hye sa ai tupu ni bi sa ai first na wode ko disco dancing no sa tupu na ani shani ni bi no ena wa hye bi na funa yere e wo tupu ni mu sa Debi mpacho ye twa ni picture wa airport we hu atare o hye ena mi kan wa chia ena wa chia na funa doa e wo mu na funa ye se ayi afudi twedetwe no ena adoa e wo ayi ni mu ena wa hye sa atogofo jeans ni bi na unim kambu na hye no on za tetete na on fa ayi kambu bi ekumekume on za kambu no na me ka sa ko ni ye funa ye sa na ye yiri root na aboni dua o okay dua na nya no sa no root aboni dua ane na ma ni ye funu no asa me tire ni diwo me duro bi okoto o tai ye funu ni atwa na ete enti me ya of amanka do ginam se na ekumekume pa na ekumekume obi a free US aba ene wa hye ekumekume so ye hye de ko afuom abetwafo no wo mo de ko afuom se de be ya akasa enti me nya dai enwo wo nan Adrimboni nti dress ikro dress na obi a ofra bochiri aba na wa dress pampe asa hye ekumekume e na wo de aba police station in fact me hu na me say bogapa American bogapa wa hye togofo jeans and wa hye tup no sa hye ekumekume a enesi say ekumekume no en na abetwafo de konguram ekotwa be yo katra no we so be ko social media we as am penny oni on the left and right o dwan wo se woni apia bibi ka be kontokwa na me 1000 wo betimi mi akontokwa mi say apia ye the man of years akate dondo amankrado onyo bia ya 100% onyo bia nkonwe aguni dem no obi tugu na okotesa yo nkonwe aguni dem no ona me kasa fo so ano gina ne karo say nkonwe bi egu efe we dey say me peka na me be fa pade chine oni dem enkofo nkonya na o makoto agu no okotesa ye ai no kasa ne me gina fo so no hu se gu kwa no o ka tire me wo sa boche so de omutumi yi egugu kwa ho ntini di na wate so no ko yitugu na okotesa we lada ne kogu ni dem nesa amanka do akonya ko otumi to bi kwa sini dem no watenam na tali ko otumi sha ntan sha do akota ko azame na agen ewuade nyako atali ko otumi sha ya tete na ye twa de picture wo susu ba ge bo no hwana na me kai na sa bag na me kwa onza tetefo onza na ye wo nkofo wo mutwakote from wansam asa wansam ni wo wansam na me se na amanka do na de na wo de bag we ya se wo ko se wansam ni a wo kotwakote yi adwumboni nti na bra board nam aso oye wonche yes kesa ne ho ya me wanwa kura asasam na mafo no a o mu fi ayi aba na o mu de botto na se o manim se a na ayi eduro gu no ayi ya fa o kadan ya obosa no bo kadan na eduro no gu
na yi me bottom sa na Amanka do de ade na se Godfather me desire say so ma start 50 bi ma na me fa mpa me se ase thank you what ma wo na fa senen enwa no oni me bi ade be fa oni me dada Mr. Charles Tuku Mr. Stars no momfa me momo so ma me Mr. Charles Tuku Mr. Stars no nana adu ene mpanifo amo Mr. momo no moma nsu desire oboyo ni se ya desire momfa momo no na da ho no moma nsu moma momo nsu na moma bi susu ensu e wo me ba me daughter me bibia tina so mama bi nsu ho Barbara Kingsley yere also me gifts that's right desire the baby or the befa that's right baby on the same me padi abusiafo ay momo na da anwumre me saba mamfa momo na anwumre program ko dey different hey Amanka do mete ten pasa yeah Godfather yento Amanka do e Amanka do se ka bi kwa gaminya ka beto na masamna mafo na momo na ko no wo ton na wana beto afafo ye fare masamna mafo no ye fare ye ton na masamna mafo wonju se na Amanka do achi we wode ne ye de ye fare ma yi fo no ay meli fo kada fo no ebi aka ye di no agro adi di na tema ono atem di decision oba ko tre dwale no osu osu anu afọ mewu they say akwa the way di na tema ye jojo na ne nai mi twetwe ne ne ya na so de ade bobo na pampem asinitu eno sa no oba be bobo ki ato ye so unwa me fa ne hai tina one way I will be plan because one say no say ni sisi na chia o sa de ade ko bobo na kan one way I will be plan enti na mi say ye di na tam sa anteke if azumi eni so afafo use na dompen because of the consent if me aka wa Amanka do mu ye wura if me ye fa ne feja e feju chichichi ye nto ne enti na ye mbedi e kotoleta ne de twi ye nto they say na numu sem nyina asa o nti na wotu na ne asi ayi so sa no baby love so sa no numu sem nyina asa woni obia obebe onyo bia they say engega na wo no mo kotokwa no engega na wo timi de bewi so mo kotokwa say wakọ kisi engega as enti woni obia na numu sem nyina asa oh da bi o mu nyina pam no they say why you frustrated YouTube na otase video ko didi kwasi ya Amanka do apia no ka se betwitwi ni ka ho no nchi anka ne aye wa bre Amanka do kwa de nko ka ma ni twinka no ka be ma na pepa form so no so e mo form dada so pepa form wo yi we abrochi din de okuta mob na Ghana de okoto wa ni sisi be ka wa ne be peja ne gina ho oh guy check ka be po bia me le gina ne nchen who guide the guide man Kwami abaje sakra o anya say ye de wa dwene be di agro sa sakra so and I'm going to say when you say e ma bullying no eno ne asem nyina ni o ti so na o de be ko please you and one o de be ko na say dey ba de say baby love so say baby love so say baby love e ko e de case kaka ho a Amanka do wa we agise wo mem Debi Amanka do spiritual na kasa me wie draws na me di share di ti oni ye bi mepem no ti wona de draws say Amanka do ti no me na me draws say di ti apep don so di draws be bo di di ti na say ti na ne o ma boy yi bre yi Amanka de me ni won finishing beef oh ani ti we Mr. dress no kwadi koko yi na Mr. na Amanka do obra do e be se na no dia concern ti na ne atia pumpuni say draws ne se no afa na wakasa draws entina so yetuntum na bisado yetuntum entina na ani tina wona wa Amanka da ba kokora by force wa we nkwade me be hye ampa waka se bo papa na ba kokora to wansa na me ka kire na jise na funu nyina jise na ne achi nyina pumpunu me wa kora ina se waye dese te se krokro ti ene ne ti ene wo so wonye wa di bone wo di dross pa o ye foolish man o ye foolish man to na no twa the damage na wo to now any wa any ti ade kwa de Amanka do afaso de waguna nimu as too much now kwasi ampeni we di bo ye abodam jenge de to kizi plus wo se na 25 me no me be dum dija una aya no kura pa fiti da me yi draws so Amanka don training bi mepem ne because Matthias here because me ntimi uni kwa fa so aton so Amanka do drop down say draws na now ni say draws no so training ko Sierra Nigeria nyina me nimba e fa wiase the whole world me hu bi da
Aish of a mine, any idea of a mine, baby, I will be our offer. We dear Mr. Coco Patina Chow. No need dross in few. Only 7 in the second time. Tina Pamichow, Tina be just only doing but on one such a number parichow. I had time I made it draw to the body, the other in the bomu. Yeah. And I be J. Kaya and maybe a video be. I say, Miss, oh, no, they are to the page. So, friend me, maybe say, or friend me, but maybe me trust green who never say me, or friend me say, I appear. Oh, why am I bonny? Me would have baby video, never much out. I'm see one yabot a brebeson. One time, my hormone was after me. You say the road is clear. When we say quite them, Ubiani, so Ubiaso camera. Aye, Ubiaso camera. And I'm catching say, Mate, what dear, Mate. Nemuno, won't make sure say. What's our man can do Nipana Ugusu Frefremeno, Mempesa, Macato say.